हामबाय दिनै मिडिया पार्सन दङ आरो फाइमान जमानो बागै जों दिनै खायसे कक्टम मा जों सागलायनाय दिनै DSF नि बागै जों आबनि बागै दिनाव फाइमान जाय सेन्ट्रेल नि दिनै भाइस प्रेसिडेन्ट दिनै सार जन देब्रुमा आबन परते भाइस प्रेसिडेन्ट फाइ सपके दिनै सार विकास देब्रुमा आबन परे आङो सदरी सिं फाइ सपके प्रेसिडेन्ट दिनै बुखौ आगो दिनैखौ Korbat Debruma, Gay Junior of High Central Sophocati, Secretary of Hiking Sintini, TSM, Pesa, Pokma, Joradwana, Vice President John Debruma. Ambai, Joto Media Friends of No Sintini Press Conference in Manikabano Sintanayo Nordic Students Organization, Nesoni Ingai Executive Council meeting Asuka Ghotiwa. As our TSF as a component organization, TSF Nesoni, Ama Hakeno Sung the Executive Council meeting go, resolution Nahazak Tomani, Abonka Atra Tarik, Pane Atra Tarik, Agasni, Adino Pura Northeast State Ganangai, Sata Rajavano, sit in protest, sit in strike, Abonka illegal immigrant or Tinai. Amakan this Nazak Tongsini. Tirpurawa Sung TSF Ningai Circuit House Sung Egotan Simi Chengnai sit in Gontani Bagi sit in protest, sit in strike, Tyson Kutunai 10:30 Simi gathering night. Amakeno Tamni Baka Sung Simon Zoton Simano illegal immigrant issues amok katal issue ya Amo Jeffru Barat Salini man Yakolo Tripura Haste Barat Union joining money poreno illegal immigrant issues in Oto. I should not discuss on only Klailakia. Amakan Tabuk Sung Atra Tarigo Joto Northeast State Joto State capital no striking night. Sung Simano Onek Andron Clyde on Layu, Sung Clive Tongo, Taneva Sung Sip, Sagan of Citirka, Sobistarik, Soy, Pochiso, Sung approval the car, Step Nahanabari. Sung several directives, Jetta Ministry of Home Affairs Ni Hoite, Jetta directives to money, detect, deport, Klainan baggage, illegally fight on Panerogno. Kindu Sung Nuka. Proper Babe implementation Klajaga Samungo Tapazagia, Sin State Rock. Tabino on a state of Baxazaga. Kinus Nugo Asamo, Amanka, Chief Minister Samun Klaitongo, Kin Onozaga Sungugia. Amagano Sung Joto, this is the Namani Porevo, Sung Joto, Jeda at 7 state Tomani Northeast, Sung Amagano Press Aranai, Amagano Sanai, J. Step Nahari. The Ministry of Home Affairs ni Toma Hekeno or ni hote detect Klainai, Bona deport Klainani. Abon Sini, Abontino Sini, and the London Night, Atratarigo. Hanbai Sun Kobongai, Joto, Taku Bukurona, Tripura Hasteni, Nora Painai, Circuit House, Sarah Dostan, Sim Kutum Line, Sung, Circuit House, protest Klainani, sit in protest. Aboni Logilogism, memorandum boss, Yapazanai, Chief Minister no. Amaka Sung Sini program schedule Klajaka. Na dini bagi hingga kem sudu Circuit House sim Klaijanai sing capital jada capital agatla ajan sing Klainai tamni bagi hingke sini nahar mungka o issue no address Klainani si han bai capital state of Klaigake amo borobos address Klaijagu tai sing chief minister no bos sin member no jafarnai abon bagi agulen sing Klainai ka hejaga no unlimited Time sing 3 घंटा ni bagi 3 घंटा 11 simi ekta jora sing azagawa sit in protest klainai sit in strike 3 घंटा missing khaitani tai aban bare tai khaitani je 3 घंटा khaken na abo haitini success hobona ni khata na tabuk abono nadi sung sini je andron klaimani tambai khe sung je issue no address klainani si abon implement Klairan by sung bongno
सामानिस और सक्सेस यानी अब कोई सक्सेस तो obviously नाय जों आन्दोलन खालाय दं कारण अपनी इमप्लिमेंट खालायनो तो गभर्नमेंट जों एस ए प्रेसार ग्रुप जों प्रेसार रिमानु आमनो नायकिनि खालायनाय सरकारनि यागो जों मा किनो जों चयामुइसे खालाय थाना नांगौ जों सक्सेस जानो सक्सेस जोंनि आबन हारि जों नाया किन्तु जे खालायनो नांमानि खालायथाय दंमानि अतिप्रहानि बसाङैनाय जों खालायथाय दंमानि आमसो जों मा खालायनाय मुभमेन्ट नि सिनि तो जों मुभमेन्ट तो सालजाया जों जेसे सक्सेस जों आसामनो जों खालायनाय अब मुभमेन्ट नायनाय जों इलिगेल इमिग्रेन्ट इश्यूज अमक कटालिया आम TSF 1968 नि सिमनो जेबो संसार जागो आफ्रुन सिमनो मुभमेन्ट तुइ फाइट दं ना TSF उनखा कायसा जस्ट आम तो त्रिपुरासा हिसाबै त्रिपुरासा हिसाबै तमा CPM खायतनाय तमा कांग्रेस खायतनाय तमा BJP खायतनाय तमा IPFT खायनाय तमा त्रिपुरा मावथा खायनाय बरक जइन खायबे मानु TSF काबनो अर्गानाइज खालायो आसक्ति नेसनि कम्पोनेन्ट अर्गानाइजेशन नङै नाय जों TSF अरो अबनो अर्गानाइज खालायो अ जागा जत न फाइमानु जों केम नाव संक्रि खाखलुबै फाइमानु फाइमानु फाइनान्स नांगौ नारि सिनियर दिनो दंना याबनो स्ट्रिक्ट भाबे इमप्लिमेंट खालायनायनि जेटा डाइरेक्टिव जेटा मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्स नि आ फाइमानो तिनाय ताइ इन्डो बांला बर्डर सिल खालायनायनि बागै जों सामनो गोबां जागा बर्डर सिल खालाय जायगिया ताइबो जों थिन डिमान्ड दंनाय जे बर्डर न स्ट्रेंथेन खालायनायनि ताइ कंट्रोल खालायनायनि मनिटर खालायनायनि गाहामखौ नायनायनि बागै ताइबो दंनाय सिनि दङ डिमान्ड कोऑर्डिनेट विथ नेबरिंग स्टेट्स ताबो तांनि कोऑर्डिनेट खालायनां नेबरिंग स्टेट बायगाके जों सामनो जेफोर आसामो आरनि बांलादेशी इलिगेल दंनो रिख्लायगे बराबर थानाय त्रिपुराफोरनो हापायमानु मिजोरामाव थांमानु अरुणाचलाव थांमानु जुदि अरुणाचलनि रिख्लाय जाखा बराबर फाइमान त्रिपुरा फाइमानु आसामाव फाइमानु आबन बागैनो अ जे कोऑर्डिनेट खालायनाय नेबरिंग स्टेट बाय कोऑर्डिनेट खालायनाय आबनो सामुं खालायनायनि जेखाते बर अन्य जागा कुन जागा सेटल खालायमाया जात आबावसिन डिमान्ड दंनाय तामनि बागै गाके जों सायमानु गोमा आमाकिनि जे बर रिलकेट दं थाङो अन जागा टनि जाक थाङो आबनो गोबां मनिटर खालायनो नांगौ आमाकिनो दाबो रिलेवेंट एजेंसी सबे कक सारनांगौ बर कक साइनो आमानो सिन डिमान्ड दंनाय जेटा रिलेवेंट एजेंसीज रबाय कोऑर्डिनेट खालायनाय नेबरिंग स्टेटनि गरबे कक कोऑर्डिनेट खालायनाय आमाकिनो आज ए नेबरिंग स्टेट कोऑर्डिनेट खालायनाय आमानो इमप्लिमेंट खालायनायनि ताइ इंगे जों आमर अंकासिनि डिमान्ड आमनो जों मेमोरेन्डाम साबमिट खालायनाय चीफ मिनिस्टारनि थानि 18 तारिखआव बेबायदि दंसिनो डिमान्ड जों जे प्लेस खालायनाय आफ्रु बेबायदि 6टा डिमान्ड दङ आमो जों आफ्रु प्लेस खालायनाय आफ्रु जों पे साख्लायफैनाय डिमान्ड दङ